Ovo neće biti spasana Grahovca sahrana. Da se meni smanji i ubrza referat. Ovaj će referat sad, ako treba, trajati do noći. Ko žuri, nek ide. Kod nas muslimani, rekao sam, kada se sahranjuju, što brže sahranjuju svak sebi. Zamoljavam unaprijed, na startu, a ovo kao uvod. Poštovani moji, hvala vam svima što ste se odazvali u ovolikom broju, što ste se odazvali. I svi kad se spusti u crnu zemlju, moj roditelj, nemojte rasipati se. Da vas je 1000 još plus došlo, spremio sam da vas dočekam. Bez ičije pomoći. Dakle, o Jovane, srpski sine, gonio si ovce niz planine, gonio si bodače volove niz velika brda i dolove. Imao si i konje jahače, dakle Jovo najbolje bodače. Tvoje kasete su ošle širom svijeta. Ljudi naši sada gledaju u Americi tvoje snimke. A dragi tata, ti mene zaduži da gospodin Čigoja Miroslav, sekretar mjesne zajednice, dođe na tvoju sahranu, da se ona snimi. I to ako Bog da, ja vam obećavam ovdje, ja ne lažem kao drugi političari, da ćete na televiziji gledati ovu sahranu. I sa ovom sahranom, ovo je moja čast i ponos. Jer ako treba da plačem danas, junački plakati neću. Dragi moj oče Jovo, prvi sam te oplako, umro si na mojim rukama i zadužio sam me da govorim ovo što govorim i zadužio si me da dovedem koga sam doveo i rekao si mi šta treba činiti. Ali oprosti mi, dragi oče Jovo, što sam ti junačku riječ pogazio, pa te sahranjujem u čiflučkom groblju, a lijepo si mi suzim govorio što imaju i postoje živi svjedoci. Dragi moj sine Ilija, a to može i Simo stari, naš rođak najstariji potvrditi. Dragi moj sine Ilija, ne daj me u čifluk da me kopaju, odredi mi lokaciju, zakopaj me u Putinama kraj Lohve i gore mi napravi spomen ploču. Kada budu janjani prolaziti, da me se sjećaju po svačemu, po megdanu, po čobanstvu, po starješanjstvu, po borbama sa medvjedima. Dakle, drugu zadužbini su mi rekao, ako to mi ne paše, da te sahranim u Krčevni, u Drijenovima. Ni jedno, ni drugo ti nisam ispoštovao. Pustio sam da moj stric, prvo Simo, stric od strica, komanduje, pa stric Trijun, pa i brat Rajko. Ovdje su ti zabilježili. Kad sam došao, napola je raka bila iskopana. Iz sela su došli komšije Kauri, a prezime Kaurini. Došla je elita i pobunila se za ovo što smo tu iskopali. I da nisam došao i umirio stvar, bilo bi još veće frke. Ako je ovo groblje ovdje, Grahovčevo, a ova mala lokacija je tamo gdje onaj gospodin iz Janja, Zoran, gospodin brat od Dane, Marijanac, stoji. I tu je lokacija Grahovčeva. Kauri se onda ubacili i presjekli nam ovdje. Mi smo se trebali ovako redom poširivati, a oni su trebali ići vamo iza. Znači oni su prvi zakon prekršili. Simo je naredio da se ovdje sahrani ovo. Svi smo ga poslušali. Dakle, ali ovo tu neće ostati. Ja ću 100.000 maraka dati, ja ću ovu po drugi put sahranjivati. Isto koji spasana. Ovo je samo prva sahrana. Ova je sahrana postoji, moram poštovati. Ja sam odredio zekonju klati i čuvam ga za njegove smrti i klaću ga kada ga bude ponovo sahranjivo. I ovo će biti prenešeno ovdalen. Ovdalen će i ovo biti prenešen i napravit će, bit će mnogo veća i bolja sahrana po drugi put. Jer moj stric ne zna da ja mom ocu smjeram, da ja nisam on, da ja smjeram mom ocu praviti spomen ploču mnogo veću, mnogo bolju, mnogo skuplju nego u Podgori što napravi tamo gore onaj čovjek, čini mi se da se zove Vasić. Ono je smiješno, ako ja budem živ i zdrav, šta ću ja i ovo napraviti? I kakva će biti spomen ploča? Dalje.
Ti ljudi koji su, ja sam kazao, umirite stvar, sahranit ćemo ga sad, ali ovo je privremena sahrana. A pogledajte, je li istina, kao da je zaspo. A pokojni did ovako je izgledao, kao što izgleda on. Ko nije išao svetom Vasiliju Ostroškom, ko nije bio visokim dečanima i gledao prvovjenčanog Stefana visoko, ko nije išao, obišao srpsku kulturu, spomenike, manastire i muzeje kao što sam ja išao, još sa pokojnim svještenikom Miroslavom Strikanom kao dječak odo. Tada su ljudi samo čitali u knjigama. Ja sam razgovarao sa svojim zetom Šorom pa kaže pročitao sam ovo i ono. Ti si pročitao, ali ja sam vidio tamo. Ja sam i vidio Sablju Obrenovića. Ja sam vidio košulju Boška Jugovića. Ja sam to gledao. Ja sam bio na grobu Karađorđevića na Oplencu u Topoli. I tamo gdje je ostavljen kralju Petru II. Mjesto da se zakopa. Ali Titine stavke, pogotovo one stavke 29.11.43. godine, 3 stavke koja je zabranila povratak Karađorđevu da se tamo zakopa gdje mu je mjesto i nije zakopan. Zna to i otac Rade, sjeća se on te ekskurzije. Tamo gdje su ukopati na Oplencu Karađorđevići. Ako Bog da od Jovana Grahovca koji liči na crnog Đorđija Petrovića, od njega će biti početak gdje će biti novo groblje, a to će Zmaj da odredi. Neće nikada stražnja kola prolaziti mimo prva. Neće ljudi dolaziti iz sela, oni za koji nije se čulo dalje od 2 doline, a za mene se čulo pola svijeta. I svjetski anali, na ekranima bio, na televiziji bio, a da čobani seljaci ovdje se bune kad mu se kopa sahrana njegova. I to oni koji su nam palili nas. Koji su nas palili, oni. Moj Jovane, srpski sine, sjećaš se kad Montofelije uđeše među nas, da nam osvoje zakrče i da nas stisnu, kad smo lijep dogovor dogovorili. Ili voliš starački upasti među sikirom međunji, da te zaštitim sa vatrenim oružjom, da istotnu ima, ili voliš jedno i drugo. Odabro si uzeti sjekiru, a ja sam arsenal oružja pripremio i stao za grabić. Mi smo to rastjerali, proširili naše granice. Mi smo proširili Mijakovinu. Da ja vidim onoga iz vlasti i od milicije. A ti doba i u te godine smo i miliciju gonili. Mi se nismo htjeli pokorati. Tako smo proširili granice i na Putinama. Tako smo proširili i granice i na Starom Kućištu. Dragi moj oče Jovo, lakše je imanje nanovo steći nego očuvati ono staro. Ti si ostao da očuvaš staro. Srpska poglavice, kam sreća da mene moj brat, da Bog da, ako Bog da mene poštovo, makar 3. dio kod tebe tvoj brat Trijun. Tvoj brat je tebe Trijun slušao i bolje nego ja. Isti ovaj što se buni za te riječi. Svašta si mu mogao narediti. Dobar je bio, majstor je bio. Ali njemu ne leži moja priča. Možda ne leži ni Ređi Praćaliću moja priča na Vlasinu, ali ćuti kad ja kajem balije. A ponosan sam što sam voditelj ovdje. Ali te tamo traže šokci Latini.